Rũrĩrĩ rwa Somali rũkaraga taũni ĩmwe ya Gembe nĩ bagũtetanĩkĩra bakuga nĩ bakwathũrana gũchumbũra nĩ thirikari. Baruga nĩ bakwimwo haki ya kwithurana ibande untu bugutuma bakwaga motungata jabata bamwe baruga bao nĩ aciarĩrwo ba Meru indi bagira kibande beragwo bacoke kwao. Dennis Mugendi nacho tariria. Tiga ubari a Kenya baciarĩrĩtwe Kenya na batuire Kenya na kuti kungi indi ni mucine wa mawe Gembe South baria athira ati banyamarite bageta maru kwewa kibandi ithirikari ni tagwite muramba na ru ni rũrĩrĩ rwa Somali baria ni akari. Ndietwa mbeta wa Magdalene Mwari kuma mawa Igembe ndi mukaji wa Igembe ndi mubiashara wa Igembe miaka 25 na kiuria kira tukuria tururia batu turi ari ba Meru itwagurira twaungane na woria na itwagurira iworia tukurikia tukugura iworia twena ana bena miaka 25 23 no meana babu atene ibande tukaja gweta kwa ibande twera wa ana bekwe na ara baciariri tweta kibethe bara baingi arume ibakwire bangi batorokere ana bau tukabaikia kuna monka thai twabathomithire bamwe ba university Aeropiri ya jana wana batoria mama tutafanya nini? Sisi hatuna kitambulisho, hakuna msaada wanapata kwa serikali. Kweli watoto tutawafanya nini? Tukienda kwa kubwa wanaambiwa hawana ruhusa kuingia hapa. Mtoto hata kama anaitwa Njina Mariam, Njina ingia Mohamed anaambiwa hapa hawana ruhusa kuingia kitambulisho. Na mtoto wangu anakosa kipande. Nimeenda mpaka hata kwa DC, nauliza kwa nini anakatazwa kipande. Ama Kenyan. Nimefanya hata office of the president Harambee House. Namna gani naandiko huko headquarter ofisi ya Ruto na ni mtoto wangu anakatazwa kipande. Baba yangu was an MP Isiolo South which is just adjustment here some distance Garbatula na anakatazwa kipande. Ninashangaa sasa kuna shida gani hapa? Sisi wananchi namna gani? Wanatuambia hamwezi kupata hapa kipande kwa sababu kuna hiyo jina ya Mohamed. Ati muende ende mahali mnazaliwa. Peleka hata watoto mama ndio huyu. Mama ni Meru. Wacha kitu kingine hata nikienda mbali shosho yangu ni kutoka hapa Mikinduri. Ni Mtigania. Minyamaro bakwira tongiria bathirikari yario mubunge John Paul Mwirigi seneta Kathuri na bangi tamithikari nturi babarithiririe bakirikana gatantuku ya kiatho kia Hindu Fitri indi mwankana ndi utimaciara bakuona batu turi ari ba Meru tururia atire tugeta ku na ina tugaikiana ba na baraba inge bakagoro batene ibande bagaciara ana betu atia baketho beba mami kana beba baba na mtaani hapa mawe ifurugo hii watoto ni wengi sana ambao wamekosa vitambulisho na itwareta John Paul na rentore twamwira batu tukwangaika tukwaga gwikiana ba eshimiwa betu tutagere ni batu turekuruba maua tukwangaika na tukuteseka utanto ntete tawo nimbeteta gesibo mwana aciari mawa Methodist mawa primary school akurira aja neta na Nairobi akaga njira eta kampu Mombasa bacokua ana bau twina boto tije na tugaike tutethie. Dennis Mugendi Weru Njuma mucine o Maua kaunti ya Meru.